kara wachi ni gima ini tika timuni o ikiru to madit kachuli ubukiru to madit kinachuli kinao wa anti ko wati secretary general bere padi bere secretary general kanyi ni tiru wa mlobu lao no bidwa immortal road ubolo wewe in record murugi maana ni yakera kewi utimu la mobini murugi mati record gibukire mati record bala tima churu timu era ye jana lilowum sen jana lilowum uchumi kuma chuli ikarama pingraj we onyeti uchumi karama mimtika le kachuli we onyeti dokbere to mun kiru we mi une be jana lilowum achuli no contribution ma latina ya achuli timu donc ko bedini kawan wanero jeni ma achuli pe timu ikarama ando atitera lok madwong ma umira achuli lok madwong ma keru de pige achuli ko bedini achuli ma ko bedini donc achuli ma ikarani eni donc bagirti telan moma gimti ulok achuli pe ni rudu anatiyo ka bawi ikarama lok tikim idai se betiko ditima achuli wen kuchero kikero chingi mote kumutwang en kitagene kiberga wirlo kun kingai wange ya da na woni ja wani ni ingeyo pero ni on ba chi pero de mano tika kelu ayera idai se beki bumi era yeni kitika duenye kumutwang duario mabia kumutwang era ye bicho bidai se northern Uganda era you know putie daisha bicho bidai se northern Uganda udwa mti daisha bishop me kiku ento kim kudwa unogini mume kubiem ikaraba kikiru bishop Johnson Kagumba unoro kima wuju ni chawu uni unoro ukiru bishop Johnson Kagumba makun ubitray na chulu cha wale unika un gamede deki uwe unafule ikakara ubira chuli si tera ubiru te iwu joma mia do lega ka udon unoti reverend leo reverend John Lanya Maple University ka chiki reverend John Chora muna yejo ali wa mano no kitero nyingi uwewo bishop Benjamin Odwano ni kikum enkene ayuko ya Gakumba in the house of bishop ti Gakumba ungeyo en macharo ngat bao no de we kar modong yointi kum Odwano bao bishop bakwe ko chola kimti ka tele actually mo kiyo kini ba kun kinyo lo kiyo ni we peshe ano akide ala yali ko kiyo Odwano kim bishop Johnson Gakumba let's repeat Odwano but bishop Johnson Gakumba ko ngeyo yo bidara ti kada ala ya we ni bishop Johnson Gakumba mo ma we kun pore be Odwano kun tika mi dan ko mo ena ya ribu kwa ribu ko ubeuki kido endo maronge actually kai mine ko bi chawa lok mati boruri nuri ba churi ko bi ya boka lutela churi ti uri wai lutela churi kuru witema murme karburi atamu ni wanu kawa miro tupada churi ni watamu wachaki birbeka wiki kubi bikara akira ye pen yali jami web jaba de ne kanyi ni ngai street pa ruri ji udiru wor come kara pero web jami mati upele ye tibu pa churi mo wewe ya churi teke mo boru ni wanyanto kwarudi uno tibu ni beli kali kato en tibu mai kali ko kuri ma mo wani ode chokolo kidini en tibu ni don miu kero wa I or ya hazbon kato biru board ko ide biru board ko biru leadership biru board ka tibu no tiga ngai ne achuri bete kinu mo magira uti ewe ko beti samani ubiru we do kango achuri mo tibu lo kango do ko mo mati tiri mo mene loka mo mati tiri mata loka mo me do tiri mo ma kwenye pe ba do be president ma chi do ye ko ngbe ni ana be uni ana ni ti twetira ti kora uno do
kan hunu tela chulo akati daro akati ukeo mi ukeo kila kitu unaonekana donga ya chuli no pido ma ya chuli man ko bi chaara chuli mero ni gimma chuli mero wono te drama ni be ngom en ma mutia ko donga yudi ko bi chawa ni bien ga meno ni ngom madir di eni mani chawa ni ngom ga meno wina bi besta ngom ma national park ba be ka gamene force di jamba me ka gamene ran ma me ka gamene ka ko ni gamene wa ni wunda chuli ba wa mero ti ko doke kinu unki balalo وبنان كلهم يقف government land non footing on majuri il est non que européen non pays européen il est non qui mano dela umira nyingi uwenye yeye ndio matiri kwa nyingi uwenye yeye pia no ndo ndio upele ele ndio maana pele kwa nyingi ni no ndo yanko ndo pele ni boro ni kutia ho amiro ki kuloka kupidi chawa kilo kutwe twi bot du katoli ana ne loko tela bay katoli kalma ana bir kitela shirka inem ni chaki madini katoli don Uganda in 1910 madini katoli udonyo ki botunam ikanga war match mejunam in 1904 dini pa katoli kedo igulu 1914 dini pa katoli kero ikikum ngoma utime ni chake wa 1910 pate chuli maki kwa wirugi ni chake 1944 to 1945 ubira pata jono ngom me pala Reverend Father Chishano utida mechwa Reverend Father uye Antonio me pala mwa 1944 in 1945 one bishop Andrew Negri uyo ndono aziseke ni chake wa imwaga ni tereni ada unu katoli achuli mama ya uponye maramutela irombe bishop pegade da chikun litina chuli baburutie idini me katolika pereu utie kapiru mudena dani achuli mautie katoli pe uromutela ngomo we kubitatika neno kinakitano kinuwe katika neno kinakitano pera noni dini madoani yang mabeni dini is purely politics maramokonyo kati mabe dini kamono ni unaobere no mukonyo wana chuli kitela kubirika do nyeme kitma kubirichale ti onyeme o batera dida peki yeni dina chimati ati ubinwa dini walida chimati ati ubin do ubipeti kundini ni okero telamete kwaro bayao no terwa mabe dokbere waisawani kimdo tika neno neni achuli moma utetera idini umero bipeke katie ti umero tetera mangeyuni eripe ko machuli kita ko bete chega timet protector church kita wochi huni to ngamira ni una katoli ya gwangu ini bino ngo bicha wani bishop archbishop da matika retire ubiriki yenu ngara ni man ko dakete ko ikemeli ya ju biute charo fada uma edipe charo fada ju me pai gol peke achuli an akatiki nero na enini winga rachela utam achuli na pe udu to mane mo udu to pe ana mir ne ana pe record me lo kologada ko bela mina to la mone ki no tela bato ni manda tina mwenye kichia ko bedende chika ndo nyingo pego ti upa kwaro era ipo ukipwa ana maru tela churi wing wego be babi yero ngatimo amba yero ngatimo maru wing katuli wa malo atamuni ingi bishop Goodfield mana tiba batibu tawo mate atamuni tawo maneno batibu pakwaro tibu era ye bishop Bishop Goodfield ikarba wa hamano to ja wo tere
chiga moy windulu to rom timen o yo ta de we o bishop no ni lo ko be ke kwa ke ko donc man ko ki una chuli to ne ana min we just stick no amin ko na bi just stick un mo ke no kubi ku podcast di chake ke 1962 tele ba parwa ko beti ro be poru mi ko to joka balo